Sub distrik lai terah ke bahap hak paris sora kelayo man pelong ya ke jeseng sub distrik hak balang katelik rengut hak kat pratarik urum pang arajar ar pusa. Bat laslang ya ke jeseng sub distrik da ke jelang hak kesni sajalan kata hak kat new tarik urum pang. Bat hak kesni ke babut layo pat man pelong ya ke mas bakui hak ke por shipo beji menstep shua mestang ya ke mas bakui layo katu kat ni ke jingkren pedang subha bat ai kublai ya baro ki belawan syak ni ke jeseng dai babu Edmond Kongs a ile urang ba balang jong ke balang katelik rengut. Kani ke jeseng ke bejulong sisin cisnam kum ke jing keduk lang jong baro ki para pengai ke sub distrik lai terah. Kani kemaryang ke baitena olah kini kisni menen ika pakai menen kan habis lap dari boleh ulah alat yang iban pelong yang di jeseng mi keduk lang bagi itu menen benta kasta kajing boleh gila hidup setuai pat ki balang ki bada napok senang ki bada kajing buram juki ya kajing jeseng kajungi kila pensang elot ya kajing jeseng hanya pok senang tikan dia kedai kajing pini ya kajing ya tali kajing ya iya bat kajing ya buram iwai pat Oblai sibun nanta ki lama balang jong balang Kristian ki lama balang jong balang bulai bat ki wai ki balang. Bat ukong sana kamas bakui ide Reverend Father Stefan Karbani SDB Paris Priest jong kasora Paris. Baila airu katukat ni kimat pusan ya kaktiang ki jong ublai hak bedei bat kaporlen. La pencit am susu ya ki jinglek niam hak kamas bakui da ki samlak kenhun kawaya Saint Joseph Catholic Momlu ki bela rai sutnat kebela pelong ya ke jinglek niam ke basyong kun syong blai. Hak ane kesni kila don ru ki bela yop dang ya ke baptisma bakui bat kumju ru ya ke komunian bakui. Bat hadin kamas layo ban penkup buram kerpang lingba ki jing ai sobha na ke sub distrik lai terah sya baro ki rang ba balang jong ki pratli ki belang shnong. Bat hak aju kepo layo ru ban ai buram ya usket tri jong ke sub distrik lai terah babu William renga halor ke jing trash dom ke jong i ya ki kam jong ke sub distrik bat rengkat ki jing ai sobha sya ipada rang ba bat sya ise start. Sha jingit kan sni sau pu sni sau permit jisu sha jingit ni dang si sni ram la ma sha jingit na jisu la ma sha lu sau pu sni sau permit nang ta kano pu sni u kipa Israel ki mi na lum Sinai ma na Egypt penlet sha kategori bala pulan sau pu snem kisimpor du sau pu snem man poi sha kategori kabau blay popular na benta Turki adu sapus nem ani sya kabna jengai na lum Sinai ma na ri Egypt sya kane kari Israel agri kibala popular da blay kabna jengai andai na kadau jong kajing bomnget Turki jing bomnget ma kajing duna kajing nget makim sania au blay kasimpor yaki adu sapus nem ti menpoi sya kategori kabala popular jong blay di menta nidon agani ka ayom len porlen kabalang ka ayangi saupus ngi banle iu ban puson ma ban puson ban kniyit ban duai ban pai shauble ban kala ka bamut ma ban pentamai yang kecing yang jing ai bare chongi ai ngin long chong mi Jiu suji tuh rau lang sing kuat tapi no terus bos balang ke balang kasnes mos majau ra balang na po ulang ko faili majau ulang nen ulang nen
Nangka rablang larangut onestimusun. Nangka rablang napo layam. Babu Arbi layam. Arbi Dusun. Sebesar menyang rablang napo Sokbar. Patrick Hongtium na layam na blok B. Boston Hongtium Kapang yang William Rengai Bersetri jongka subisip Bajuri Aten yang ka jarang jongka sudi menungkong punai kai ksipalai hapo jongka Paris iterima sobah tingai I ti flashbul William ti kapten ti baro kenapa dapat dia dapat napo napo rangut Ibu Idwal Batlah ka porsi bejing sidang no pais ni keladon kajing bani sakramen hadian kajing bani sakramen layu awan penhiar ya kelama jong ka sabusik laitra dai pada rang ba batlah penkamti ya kelama sya urang ba balang jong ka balang Katolik walong po bahaus nam uban wan kajia seng sabusik kan le sya walong po bairong IT berapa orang jongka rakut balang jongka rakut usai IT sya balang sinau orang balang jongka balang sinau walong po bairong ni pen sibun keke hakikam jong kabalang kajungi ti dam double dan karbani nyala mala sibun keke ti flash sibun ayu pidana